Anjing. Oke guys, jadi kali ini kita akan barbar di military base. Sepertinya belum ada tanda-tanda musuh. Gimana ceritanya military base kosong? Bruh. Panen boot kayaknya kita nih. Hati-hati, itu player itu kayaknya. Player fix. Enemies ahead. Nope. Bruh. Bruh. Maju cok. Gas. Enemies ahead. Saya satu cok. Gas cok. Excellent work. Anjing. Iyain cok. Wajingan. Ada flare kan cok. Bruh. Oke, mantap. Defend the mark. Sebentar beta kasih. Bruh. Player itu. Jatuh. Enemies ahead. Ada mobil di atas sini, Cuk. Ada ibu-ibu guys. Dia di rumah. Tabrak sendiri tuh. Dua. Let's go. Ayo bang. Cepat bang, sebelum lari bang. Takutnya dia begal nanti. Kejar. Oh dia begal cok, Bruh. Enemies ahead. Nice. Rata. Gas cok. Aduh.
Sebentar bang, musuh ini keras ini. Enemies ahead. Ih, udah di rumah mereka bang. Sini sini sini. Tunggu. Ke bawah mereka bang. Tarik ke belakang mah, mundur. Aduh bang. Enemies ahead. Enemies ahead. Sebentar. Pupus. Hah? Dong supus naik. Dong berjalan. Dong di kantong pengoto itu. Berapa orang cok? Musuh keras ini. Ahead. Anjing. Satu squad cok. Dia turun di seberang. Ngelek nah. Wih. Jakai. Bruh. Satuin. Enemies ahead. Sebelah kanus. Oke. Enemies ahead. Bruh. Kadet. Ada ibu-ibu guys. Nope. Bruh. Bruh. Enemies ahead. Nope. Nope.